Tariki 5 mweri wa keri kana mweri wa Februari mwaka wa 2024 ni kiambiriria kia wiki ino ya keri ya mweri wa eri gakihokate thiko ya kuno iragutwarithia oro wega ndoka niguo ngurehera gikujuro gitu kia mohoro gikumenyithagia uria bururi wa gitinda ukigariura riboti kuma county tiganite guku bururi wa Kenya ona nginyagia riboti kuma Jawai itoka cia bururi twikorokia guo nginya mathako ni riboti tukihaririirio gikujuro-ini gitu kia mohoro no mbere ndaya tobe twamukire matemo ma mohoro. Mamwe maria tukuhaririirie ni ati muruto wa ukuru wa miaka 19 gutemwa wake na agiana kugurara uru thutha wa ngari iria ikumakuite barabara-ini ya Namanga gutemwerekera. Aikari a Lang'ata muciĩ munene wa Nairobi guthingirirwo kunyitana na maabitha a borithi hari kurua na wikinaĩ. Nao eji mahiga magoro county ya Kakamega kwambĩrĩria mũbango wa gwaka irathi macukuru-ini gĩcigo-ini gĩkĩ. Gagĩikara ngĩkũmenyithagia atĩ mohoro maya maitũ maramemerekio ĩmwe kwa ĩmwe nenda-inĩ citũ ciothe cia ũkinyanĩria Facebook @Muthingi TV, YouTube @Muthingi TV na niĩ ngĩikara gĩtĩ gĩkĩ ngetwo wa Irimũ wa Kimani na tukiambĩrĩria nĩ atĩ mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ amũkĩrĩte president wa bũrũri wa Poland thingira-inĩ wa iregi ni itanya rĩrĩa rĩgĩrĩrĩirwo kumatia ndũgũ gatagatĩ ka bũrũri wa Poland na bũrũri wa Kenya. Ruto nĩ augĩte atĩ marĩ na ũiguano wa makĩria ma bilioni 8 bũrũri ũyũ wa Poland na makĩria harĩ kwagĩrithia ũrĩmi wa iria bũrũri-inĩ wa Kenya. Na tugithii na mbere ni ati twina riboti yake hakuona ati mwanake wa ukuru wa miaka 19 ni arikitie gute muoyo wake na agi ana kugurara mutino-ini wa barabara uria wonekanire mwena wa Namanga guku ni county ya Kajiado. Aria makioneire mutino uyu kihanika maugite ati rori ino iria ikumakuite yagire mwerekera na ya gutha bump imwe kuona ati yuma ihenya-ini inene kuringana na kamanda wa borithi uria wa gicigo giki uria ugwetwo John Odhiambo ni ahurite ndeto ino mukode. Ilikuwa kwa mteremko, ilikuwa speed na ika lose control, ni kama ili fail brake. Sasa ilikuja iligonga hiyo bump mpaka iligonga hiyo chuma ikabingirika huku ikaanguka. Sasa iliua mtu mmoja, lakini wengine walisurvive. Tunawaambia madereva pia wakuwe waangalifu kwa sababu hizi malori yenye zinabeba mizigo saa zingine huwa madereva wanachoka alafu wanapea matanboy waendeshe. Sasa unajua saa zingine wengine hawako qualify, ndio maana sometime wana cause accident. Nao ajube atumia ni maiketie ritana rehoya kuri thirikari nene ukorwo makiongerera kigina kia mbeca cia muingi kiria gikoragwo giteithiriria andu aria matari na uhoti bururi-ini makiaria mari thukuru-ini wa Embu. Atongoria aya atumia maugite ati gukinyaniria riu kigina giki kirugamire hari milioni 7
ona gukiria ugwo mutongoria wa aria aige bunge-ini Kimani Ichung'wa ni atugeirie amwe a atongoria aria maragethie na mbere gutigirira ati motungata kuri muingi ni magacirithio na muno hari mutaratara ya kuheana basari. The first program is the Restored Hope program. The Restored Hope program is a program that I had whispered to you at one point. It is about the teen girls, the teen mothers who lost their hope because they went to school, secondary schools, but they dropped out of school either Form 1, Form 2, Form 3 or Form 4. And that is why even this program of Restoring Hope, N, I'm saying is a very good program, because you are not just restoring the hope of these young girls or these young mothers. You are restoring the hope of the society in Embu County. Ushauri mara nyingi anakuja kwa wale ambao wamechaguliwa kwa mara ya pili, anauliza ushauri, anasema anasikia sana, anauliza mheshimiwa Haika, alafu ulipanga namna gani? Hii pesa ni kidogo, sasa nitaifanyia kazi aje? Unajua nitafanya nini? Na naona ile mambo yote tumezungumza, umeexecute na ukaongeza zaidi. Sasa mimi coming here, I have learned about this your program here ya kupeleka hawa watoto kuwapatia second chance hawa wasichana. Na mimi sasa nikienda huko nitafanya hiyo. Tunaona nimejifunza kitu. Na niyo njuragia milioni icio mugwanja ino siko gaya nogu. Nenjowe arigago egosiga yake goku. Na mukoro jesi ya woman rep wanyu. Niyo ndo ni mwaigua kigina kiria nakio kana ni atia. Ugigaikara handu wigue woman rep wanu akiariririo atiri ndo nambasari ya woman rep. Mere mbesa iria dabore no naganeni ni muno. Ona ni kugeria akabanga tuto ya homuthi ni muraheo hema ni muraheo ndo na hathutha mwena meaburi. And that is why the other day, na niliingia kwa shida mingi na wanaume wengi, nilisema ile siku tutapata nafasi ya kubadilisha katiba, I don't know when that will be, but if we ever get, nikasema mimi proposal yangu ni hii kiti ya governor tuachie our women leaders, because they do better na hawaibi. Now aikari aitura ria Majengo na nyuki goko ni county ya Laikipia ni magete na mweke wa kuheana mamwe ma mathina mao maria makoragwo makimagerera na muno hari kwagirithia mai matheru guku micini yao ni giikaro kiria kigacirithitio na gikundi kia utambia wa mai kia NAWASCO kuria aikari aya matetagirwo mai mahinda kwa mahinda. Buni ino ya NAWASCO ni iranire ati undu uyu riu ni ugukinya muthia. Kwa leo tumekita kambi katika maeneo ya Majengo. Majengo ni area inakuanga na changamoto zake because ni ile tunaita low income area, ndio tuweze kuinua our services juu, at the same time tuweze kujua ile mashida wananchi wa Majengo wanakumbana nayo. Tukianzisha company yetu ya NAWASCO way back in 2005, Majengo hakukuanga na maji ya kutosha. Hiyo tumeimprove kutoa zile mifereji zilikuwa mizee na tukaweka mifereji mpya, na saa hii wanapata maji kwa kiwango ile imeruhusiwa na inatakikana. Kwa eneo ya leo ambao tuko ni eneo inaitwa Majengo, ikiangalia Vingido na soko pia, lakini Majengo specifically imekuwa ni mahali ambapo tulianzisha kampuni. Kulikuwa na shida ya vitu ambazo tunaita flying toilets, hawakuwa na vitu kama siwa, lakini mbele kabisa tulishikania na WSTF ambayo ni Water Sector Trust Fund kuleta Absan project ambayo ilikuwa inaitwa Absan kukuja kuimprove choo, ndio tu avoid maneno ya flying toilets ambayo ilikuwa inaleta maugonjwa mingi. Tangia wakati kampuni hii ya maji ya Nanyuki Water and Sewerage Company kifupi NAWASCO waliposhika usukani kutoka kwa manispaa iliyokuwepo wakati huo ukiwa serikali ya manispaa ya mji wa Nanyuki, kwa hakika hatua ni kubwa sana tumepiga kutokana na hawa wana NAWASCO. Tangia wakati walichukua usukani wa kusambaza maji hapa katika mji huu wote wa Nanyuki. Mimi ni mzaliwa hapo wa Majengo na nafurahia sana kwa sababu ya NAWASCO kuja kuangalia zile shida ambazo zinaendelea hapa za maji. Neno ya maji pia tumekuwa tukiangalia hiyo maneno, na tunaangalia vitu ambazo zinahusiana na pressure, sababu kuna maji ndio, lakini pressure ya maji tunataka iongezeke. Kwa hivyo tunabadilisha mifereji yetu within strategic plan yetu ya 2023-2028, na pia
tunaendelea pia twende tupate intake kingine ndio waweze pia kupata maji hata wakati wa kiangazi, na water kiosks pia tunaongea nao ili waendelee kucharge maji kwa hiyo bei ya shilingi 2 ili ambao hawana individual connections waendelee kuzipata. No magana maaikari kuma gicigo-ini kia Maroro Madongo county ya Tana River ni matafanĩtie mĩrũrũngano ya thayo magĩtetia gavana wao makiuga atĩ mĩtaratara ĩrĩa aragĩkorwo agĩthiĩ na mbere gũtwarithia gũkũ ya gũthamĩria andũ arĩa magĩkoretwo marĩ mĩiyũro-inĩ ya maĩ matiramanyita mbaru, kuona atĩ aingĩ ao megũthamio mĩgũnda-inĩ ĩngĩ ũndũ ũrĩa mataranyitana mbaru naguo. Onaguo MCA wa gũkũ mwena wa Chwele neugĩte atĩ gavana ũyũ ni arathiĩ mũgarũ na gatiba. Tumekutana hapa kina mama, viongozi wa jamii, wanasiasa na vijana kukashifu, kumsuta na kulaani tabia ya gavana wa Tana River Meja Godhana. Lengo na madhumuni ambaye ilituleta leo hapa ni kuhusu ardhi yetu ya Madogo Division ambaye kwamba Meja Godhana anataka kufanya cluster hapa KBC. Wa Madogo, kama ni Mngorma, kama ni Wardei, kama ni Munyoyaya, kama ni Wata, tumekataa cluster haitafanywa hapa. Hizi mambo inaendelea ya ardhi, sisi tumekataa. Tumekataa, hatutaki ardhi yetu iuzwe ama ijengwe kitu ambao sisi hatutaki. Kitu ambao sisi hatujajulishwa. Tumekataa. Tujawahi ona historical site ya 34 kilometers. 35 kilometers. Hii ni jambo la kushangaza sana. Na kuambia wengine ni wageni watoke kwa hiyo ardhi ambayo walikuwa wanaishi na ni wenyeji. Kwa hivyo mimi naomba watu ya National Cohesion waweze kuchunguza na kuchukulia hatua wale ambao wanatoa matamshi ya kutatanisha na kuleta vurugu. Na sisi tuko na imani na mjumbe wetu aweze kufanya kazi na kulinda rasilimali yetu vilivyo. Na riboti ĩyo ya Tana River nĩyo ĩgũkorwo ĩgĩtũhe kamweke ga gwĩkĩria, no ndũgathiĩ haraya amu nĩtũracokereria na mangĩ maingĩ. Utongoria uria munene wa bururi uka nginyagia hau hakuja Wanjiku ni kurira ararira woyi wakwa ko ni kurio hakwa ni no nyende maandamano mambie rucio tondu thirikari no ni tuhinyiririe haria tukinyite ati acio me ofisi-ini cia ubunge na kuria kungi ti aria twacagurire acio nio meheire mandate ikae thirikari iratwendera atia. It is my duty and indeed the duty of every citizen of Kenya to pay their share of taxes. There are a number of proposed tax measures will have significant negative impact on taxpayers. Kiuria gia kuongerereka kwa garama ya muturire ikionekana gwakiriria o gwakia. Kuma riria ndeto cia ugikuyu ciokire bururi uyu noguo njohira ingihire kuma kuri anake a Gikuyu. Hihi murugamo wa thirikari ni uriko? If you want to remove our trousers and whippers on the buttock, go ahead. We don't have the money. Wege na urumwe wa Mugikuyu ugatuika niyo ndama ateti megwateire. We are where we are today it is because of Uhuru Kenyatta. Ihinda ni kinyu twarie maria matukonie ithui nyumba ya Mobi. Riu
de gutari na mimi maandamano mara hole papa wanyuka wanyuri uti murura alafu nyitanira na Kariuki wa Duati akiunanira Njong'wa na ateti o hamwe na atongoria makirunga ici ni o muthenya wa mwambĩrĩrio thaa 2 cia hwaĩ-inĩ nginyagia thaa 3 cia hwaĩ-inĩ tukigereka gabiro utongoria wa bũrũri tabarĩra-inĩ ya kuendete ya kurunga igĩrĩ gũkũ kwa Muthingi TV kĩhumo gĩa gũtherema. Gutiri ngware ebiso nikio na ithuĩ ria nauma ngo-inĩ tukiumagara tukeribariba niguo tukahange gũkũ arĩ tabarĩra-inĩ ya mwĩhang'ĩri gũkũ kwa Muthingi TV. Ũguo nĩ tũtambũrĩte kĩo na wĩrutĩri waku mĩethere-inĩ. Nĩkĩo tũkaga o hau haku wĩra-inĩ tukagĩa gĩikaro tukamenya ũhangaga atĩa na wanjĩrĩirie atĩa. Thondekaga indo cia thukuru kuma baby class. Yandĩkwo nĩ mũthuri wĩho andĩkĩtwo gĩbanda kĩ harĩa rũgongo. Nĩ o kiumia wa kerĩ ciĩhanda thaa 2:30 nginya thaa 3 cia ũtukũ tabarĩra-inĩ ya mwĩhang'ĩri o gũkũ kwa Muthingi TV na ni Mwangi wa Mũrugi. Nitwagicokereria ngatho cia mwanya muno ni guthii na mbere gutwarana na ithui na riu tuingira kuria kaunti ya Kakamega kuria aigithia a weji wa mahiga magoro kaunti-ini ino ni manyitanĩire na aria mari arutwo wa cukuru wa muthingi wa Muimba mubango-ini wa kwambatĩria ikiro irathi na wabici cia cukuru uyu. Aigithia ya makiuga ati irathi ici ni iguteithĩrĩria arutwo wa cukuru uyu guthii na mbere na mathomo mao wega. Ni itua rĩrĩa rĩhĩmbĩirio na njĩra nene ni arimu a cukuru uyu makiuga ati ni marageragĩra mathĩna maingĩ harĩ guthii na mbere na mathomo thini ici. Zote za shule zilikuwa zimevunjika, maofisi zote zina hazipendezi, na tukaweka tiles, tukafanya hii kazi yote kwa muda wa wiki 3. Tuliweka labor ya hali ya juu, tulikuwa tunajaribu kubeat deadline ya shule kufunguliwa. Kwa ajili ya Mwenyezi Mungu alivyopanga, iliisha nafikiri kama wiki moja iliyopita. So wale watoto sisi kama walimu mkiwekewa kwa mikono, tafadhali tulee hao watoto vizuri, sababu hamjui kesho watakuwa ni nani. Na hao wote wakija huwa tunashirikiana nao, na ukiona wamefika hapa ni kwa sababu kaunti ilisaidia huyu sponsor wetu ama investor ili apate mahali ambapo tunafanya mining. Tunawashukuru kwa sababu waligusia kila sehemu kwa madarasa kuanzia grade 1 mpaka grade 8 mpaka kwa ofisi yangu. Kwa ofisi yangu kwa mfano tumekuwa na shida sana kwa sababu hata panya zilikuwa zikiingia kwa ofisi yangu, zilikuwa zinakula vitabu. So ilikuwa kila Ijumaa tukienda nyumbani tunajaribu tujipange tuone jinsi ya tunalinda vitu mbalimbali. Hata pia upande ya vumbi pia ilikuwa sana kwa sababu hatukuwa na ceiling board. Kwa niaba ya wazazi hawa tunawashukuru sana, na tunataka tuwahakikishie kwamba walimu wetu wamesema wataweka bidii sana
ili waonyeshe kwamba wakati nyinyi mumetengeneza huko nje, walimu wetu pia wahakikisha ya kwamba watoto wetu watapita. Nake uria wari gavana wa hau gatene wa West Pokot John Lonyangapuo niokiriire atongoria athure a rugongo rwa Rift Valley na aria makiri kiama-ini kia Azimio la Umoja, akiuga ati atongoria aya ni matiganiirie wira wao na kuingiria hari uteti. Lonyangapuo augite ati ni ihinda riu gikundi giki kia Azimio gitikire ati ni kiahotirwo hari ithurano iria ciahitukire na riu ni ihinda ria kurutira muingi wira andu ha gutura morotaga thirikari ya Kenya Kwanza. I want to tell you we are united here. Tell our president, West Pokot people mean what they told him when they voted for him, and especially when we became one after the election. Those of us who are in the opposition came back to Kenya Kwanza. Those of us who are everywhere else, we are now one. This region has no petty politics anymore, and I thank God for that we are all the same. I'm only going to request, since there was a prayer here that no politics, I was going to request that Kenya needs to be together in prayer at such time as this. No finger pointing, especially our captain at the top really needs our prayers from every corner. Hata sasa hamna aibu, mnasema kwamba Kenya Kwanza sio majority katika bunge. Mkuje mfanye hesabu tu kwa wakati huu. Watu waliama, hata mimi nilikuwa pale ile tuliama Kenya Kwanza. Wakati huu kuja fanya hesabu, wacha kutufanyia interpretation ya uongo ya kutuambia kwamba Azimio ndio liko na majority. Nake gavana wa Kisii Simba Arati nianireire mukana wa kuorota aria othe megukorwa na ugumania mathibitari-ini hari unyagia wa dawa cia thibitari. Simba Arati augite riu ni ihinda ni kinyu ugumania uria ukoretwo ugithie na mbere mathibitari-ini na muno mathibitari-ini ma muingi ukinye muthia ekoragia uhingo ya uheani wa dawa thibitari-ini wa Kisii Teaching and Technical. Today we have received and are flagging off drugs, non-pharmaceutical laboratories, reagents, and nutritional therapeutic worth 40.5 million from KEMSA to 157 facilities in our county. This represents 73% fill rate of praised order. This order is projected to cover a population of 1.462157 people in Kisii County. Doctors, SMHs, the pharmacists. Yes, drugs come from Nairobi. They arrive at KTRG here. We flag them off. Yes, you take them to the stores. Then from the stores now, the last mile of that bit, that's where there is a lot of crocodiles. We have said, this roundup, we are not going to give a chance to anybody. Kwa hivyo hakuna drug ambayo itapeanwa nje hata kama moja imeanguka chini. Let us be told kwamba ilianguka chini na iliwekwa. And we went to trace, kuna drugs zingine zinaenda hospitali moja zinakaa huko mpaka they expire. Kuna hizo drugs pia zinahitajika ziende kwa hospitali ambazo zinatumika. Pia for the MHs ama SMHs, I want to request you, now that we are giving out these drugs round here, especially level 4 and level 5, lazima you must sustain yourself. Kwa sababu hatuwezi kuwa tunapea wewe dawa ya milioni 5 then the subsequent month ama quarter hatuna hata shilingi kutoka kwa facility yako. Hapana, we are making profit. Kwa hivyo you must sustain yourself, ama sustainability lazima ikuwepo. Tafadhali makofi ya tulo gavana anapo back off dawa zile. Simba Arati egukiaragia ari thibitari-ini wa Kisii Teaching and Referral Hospital. Nake OCPD wa Lang'ata Monica Kimani
niketie eretana kuri a Kenya na muingi hari kunyitanira na maafitha a borithi utigirira ati ni mahota kuhukia wekinaĩ uria wiguku Lang'ata. Oroho OCPD uyu ni atugiire maafitha a borithi niguo igirĩrĩki arĩ kũnina wekinaĩ guku mwena wa Lang'ata ka guku kaunti ya Nairobi. Ni igongona-inĩ rĩa gũtũgĩria na gũkũngũĩra maafitha a borithi a mũciĩ mũnene wa Nairobi. We need your unwavering trust to be the bridge that connects us, officers and citizens, in an unbreakable bond. We celebrate not just the end of the year, but the triumph of a spirit, and that is the spirit of Lang'ata. To my fellow officers, let me start by saluting your unwavering dedication. You stand on the thin blue line, not just between order and chaos, but between fear and hope. In 2024, we won't just fight crime. We'll smoother its very embers. We'll focus on prevention, nipping criminals' intent in the bud, and making our streets not just safe, but sterile to the seeds of lawlessness. To just appreciate the work that the officers are doing for us. Ndani ya CDF, we have allocated 26 million shillings to renovate and make new houses for our officers wale wanaishi pale kwetu kwa sub-county. Na most of the time, we forget that our officers also live with us here in Lang'ata. And this time, we've allocated 1,000 bursary forms for our officers within Lang'ata. Na leo tuko hapa kwa sababu ya sherehe za mwaka mpya za maafisa wetu wa polisi kutoka hapa Lang'ata, na tumekuwa tukifanya kazi kwa ukaribu sana na polisi. I want to tell you for sure kwamba kazi ya polisi si rahisi. It's never easy, and it has never been easy. With the accrued number of experience in terms of years that have been a police officer, hakikisha ya kwamba you are conscious of the security needs of your neighbors na hata wewe mwenyewe. The Bible says ni ũndũ mwega na wĩ thayũ kuona maafitha a borithi magĩkũngũĩrwo na mũno kũnyitanĩra na aikari. Na rĩu riboti ĩyo nĩyo ĩgũgĩtwĩkĩra gaturumo gĩkũnjĩro gitũ kĩa mohoro mũthenya wa ũmũthĩ. Ngatho cia mwanya mũno makĩria nĩ gwĩtĩkĩra gũtũra na ithuĩ kuma rĩrĩa twambĩrĩirie gĩkũnjĩro gĩkĩ nginyagia rĩu. Ngatho cia mwanya mũno makĩria kũrĩ arĩa tũkĩrĩ nao gũkũ studio, arĩa magĩtigĩra atĩ mohoro maya maitũ nĩ magĩgũkinyĩra na njĩra ĩrĩa ĩbacĩrĩire. Nĩ ngũgĩtigĩra hau no ona ciakĩrĩkia kwĩhanda thaa ĩmwe oro nginyagia thaa ithatũ. Ingĩ marĩa tũgũkorwo tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Niĩ njĩtĩkaga Wairimu wa Kĩmani ngakwendithĩria mega.